Matamgi Manipuri Wari channel asibu tabiriba khwai pumnamakpu taram nokjari. Ngasisu mahausago Nuja Thoibi ani suba tangkak amok puduna lakjari. Mayam punna taminarasi. Khonjol du tabada lain jaso mamai du phat yang khalai. Leisem bana nokmi makhut hairaga nokfe tawna yingduna leirambadu ubada ngasaidagi mapang kana leita peri tawramba lain jado Leisem ubada mai thongdu nokfe tawrakli. Leisem basu lain jagi manang tu da changsilai. Lain jaso makhutuna masam da haifet khotharaga leisem babu kawrakli. Da leisem ba leisem basu lain jagi uful tairiba firol duang laduna. Kaino Fil gado uful pung day do ba? Turuira. Laija mamay do tung mang phat onthok do na masana he feeding jaranga makuto na phat kanthok lado na. Hay na lang siya ba? Sidan jo ngay ba ni? Aduga di nupi akat bikara na inturamin ni. Min inturaga nang dito minalehaw di ba? Masak hangdab do da kamain sauro do no. Ay mi gamuk na basam tal. Ado yaman natin ni Laija. Hawjik matam sidi angam fayda na raba matam din niya. Para si, ngasi na ngasi order so matung dadi minalak jabaya de ko. Hay. Nuila jang nagpaso tan ba. Ay din nga chat minangge na lerak matya na nang torok po ngay rin. Matung dadi ngay rin nuda. Ay ototo sum chatjagi talay siya ba. Dali siya mga chat minamba do ako'y dyan ang radiyam sound ni. Leisem badu nungai tana lain jadi ing laduna hairakli. Laija, dangbo yang wana laibra ne. Lain jasa wa badalot sindona asima minok amang aloy na wat hidurakli. Ay nungai na laida dalay siya ba? Ado, no school ganimpi mo kasi sumay nung katbra. Itaptam na hairakli ba lain jake wado tabada leisem badu nuklagli. Katpa ne. Laija do machin do haifet bai thok tu na. Moina khali do bachau ru ka shuchai roi ro. Moina khali sai di han ba ka oi re yang haina debo. Sa to ra ka asukam ke ba. Yam ke ba ni. Dang dai na roi. Mukhoina ke balang ba da baba na jai ro ba roi. Ayam ba da pisa bai bangak toi ba ni na akhoi baba su kem haida ba ni. O adum ba masulai boi ra. Anjo di hana sida samtamang pa ni. Mahagay galoy na rin sida din tharamday da tushan pun bagi samlay na kibaywan. Lingjal hay na so manabi mga ako'y umiyamlo na tinay. Ado da ko'y kakata ay nalot na hay jaraga asida po na taminay ni. O, ay gusto tushan palag pa imana ba karahong lakani. Lag pala ama ni Moy di. Lag dito nagfit daw ado na. Ado di dalang siyang ba newcomer ngang tatari ni. Hay, newcomer ngang toy di. Ado bo Laija, ako'y class ka di nang nangang yoy di malida. Oy, rido ka siyo. Horen class ang nga kangani do bo di. Ado, nangayaw kidro, jang na doy ro. Dali siya mo jang bira mo. Anjo do, ngay na sinahay na kim ni. Ngangayaw kiki. Ngay do di horen ang wanda landaw do ni. Lesay mo do nagfit daw raga makut ani do pocket hamjilaga hayrakli. Ado di Laija, ay jangagi ko. Hay dalang siya ba? Leisem masu jangkri lain jado anjo na lang kada mamay kaida makok to jepta ying to nalay hauri. May hakli baga school di bell sa takri. Bell taki bagi makol taba do da lain jaso masano pakat na anjo ba haifit inglam laga mamay do palay tok laga. Geta makong dohet kansin gitaw baga. Laijo! Ay lay! Jagmin na rasing ako! Konjol lo dama da lain jaso mamay dalay thok to na yung lagli. Anjo sumapa na baybay taram laga kana chen silagli madu ubada Laija wakal da su kanjari. Anjo, nang di naray bagang pay ko. Papalay ba nida papa na school tinbi. Ay gidi mama sa papa so ani mo kam talay dre. Diyan nga sila kayo mo mga lay do ba? Anjo na lain jagi makod do tapay na kahirak pa ni. Laija su kang prek hangi masano tagtagat na Jang sila nangam thang mali. Aso na nabiyan nido geto da jang salak pa ni. School gi ground do da santri mayam do assembly daw na ba lip laga layram mi.
Anjuna lainjagi khodangdu pairaga mayam maraktuda makoktu luktharaga chensilli. Lainjadi ojana uraga nganglakadra kibagi Anjugi makhutuda yaladuna yam pakhan hairakli. Anju, sarnu uradi soidina chayini. Mayam maraktu changumsi. Tongan lepsi. Anju sa lainjabu jingba lepti lainjadi lau khalakli. Taningdiko, nanga duguma nostro chapay thabakdo sidadi yaroyne. Aina tawrise sumya. Sige school sida kaardi nang aphawi aidawni. Anido chensilaklaga jab lepi tanjana bahaigadra Anjuna lepado Ranbir ga nakanta hektarore. Ranbir do mamaido patle khalaklaga Anju de inglakli. Adoga magi tungda lepliba ponsibada makutuna lamlaklaga magi nakanda lepliba Anju de yengo haibagi matawgum ingit tawrakli. Ponsibaso Ranbir gi maongdo khangbanina Ranbir gi makutto phatkan thorai. Aniduna tawnariba matawdobada punsibagi nakanda lepliba icham chamchabe lainjadi ngakniyengduna le. Lainjana punsibada yengbado uraga somda Nancy-do mabuk phattabanina mamitu khujillaka yengli. Mayamda assembly tawba loiraduna magi class da changnarakli. Isorna yam hainaba sinbirakli. Punsiba, Laija, Ranbir, Anju, Lesemba section B da pulap taminari. Aduga Nancy na section A da. Aduga henbana C da tari. Mayamdo magi class da mari changnakhibadoda Nancy-do punsibaga section pundabagi khoisaunana magi class da changki. Anjuga lainjaga phamliba opposite-da punsiba, Ranbir, Lesemba makhoi ahomso pareng phamli. Lesemba na matai thangi mayai da punsiba aduga Ranbir na kachin da phamli. Satri mayamdo magi phamdo da phamnari. Tanjadu da nupi ma yam phengna plaster da chensilakli ka manung da hekyaubaga jab leblaga mamit ani da koyeng yengli. Anju so galaklaga makuto hairakli lebliba nupido so Anjuba uraduna kana chensilaklaga Anjuga lainjagagi manaktuda phatphamki. Mayamdo so nupiduna phamkiba bench tuda meeting thamnarakli lainjadi mayam ninglakpaduda mamaido luktharaga le. Lesemadi lainjana hainadana phamlibado nokmi yengli. Punsibadi hanne yengbiba natte mamaido backdrop silanga tumlanga le. Ranbir so Anjuda yenglaga nokfet kasu tawjari. Tanjaduda ojanupi ma class changlakli. Satri mayam da so pibam semdona magi mafamda gyantana famnari. Ojanupi dona, good morning my student. Aigi ming Kamla Mayangba from Wangoi. Nasidi section ang bunubid na mayam sakang makang na boy na intro tong narsiko. Satri mayam da so palap chap mana na kamlakli. Yes madam. Okay. Adode first bench dagi hauro. First bench of family binupi machado dagi hauna matang intro daw haurakli. Nupi sing dagi ming tabada som da punsibado mamit pang thorai. Ozado hamasang hai feeding lamnaga Ranbir gina kong maya da changsilaklaga karan ngang bahaurakli. Oktaba. Nadam ni kay nangga sakipa bhajaradan. Prapap changsilaga kuithalo ni siya. Ranbir do mamidu khanglaw lo thoraklaga as nang nengang thorak pasimama paktaba lemchadaba wangakda ngangdaga na sunga ngangdaba kainu ba ha ngasi kakte school section haraga lan tawun haline leshembado anidu ke wari duda phat khumlakli kainu no so okhang mathong jadaba ngangtani madam bu koithat ke haisibu kainu ngasi section hawuda ngaire yam ngamdori danoi Punsibado machunda haifat chinglaga noklaga. Okay Roger. Ranbir do fat hairakli. Haure magi Roger si. Asomda intro tawrimbado Anjugi mapa yaurakpado da Anju supok hawgalado na. Anju marang them from kay sampat. Wari sanaramba nupa homdo Ranbir na tumin layo haido na tumin layne. Anjugi mingdo tambada Ranbir do machinatap na sol. Anju. Matamgi na video so fat hawgalakli. Laija kay drimi from kwa kaitel hairakpaduda punsibado mamaido patlay tharak yenglai. Wanganglakliba kanano haibagum yenglakliba lainjoyrambaduda punsibagi pisomdo kangsuksuksilanga kadang mayay oirapna khagliba koiduda makotuna haifit pairaga hairakli. Is laija kay sakta siga
Sam khusangsiga ichuta nabi angawi manbisidi janappi haisini leishembadi lainjada nokmi yengi mathangda lingjal suphat hawgalaklaga ta hairakle lingjal ningomba from Uripok asi hairaga lingjal do phat phamthai aduga mamai do phat lei thorakpada leisembana nokmi yenglaga leirambadu da madi mangonda yenglibu oiraboi ningdana nupana yenglakpagi ikai madi lairandana hena do mani ranga tawsele lingjal da makhutuna khadangda haifet ka ngakladuna mangagada cheptharaklaga leisembada thawai tanaga yengduna leikre lesemba lingjal cheptharakpadoda lainjigi masaktu kidre lainjigi masaktu uraktrabadoda gyan khangta tai lingjal mangondeng na mamideng do obada khangpre khangi lesembado masanu tofam khangde mamitu phat khaplaga makutuna lokhamdoda haifet nalaga yam ikaina mamai do leithoki lingjal so lesemba na leithoki badoda makut namaduna mamai do khomjelaga wakhaldu da sukhali oima yam phazai post marol ama daiba as ayasi nupase engoi da yade khangnidana hayeng de dinai asidi school han bakarakpani na gyan ta bisaragi nang karam tai oi biar ai khakta ge ga dawni hayeng ma proposal daw thokene asom ne ojana intro to han badu so nupi side lotion krama ma to nupa side ke ning mathang hairak pa tanja oi bana ranbir ki mapa yorakle ranbir fuk hawgalanga yam lem basandona konjol ga do semlaga hairakle ai RK ranbir from high school anju sumangak tulut kalaglaga ranbir de yenglai aduga lain je kena kong mayada jangsilaklaga chirol ga tawrakle masaksiga noki engondi yengba sasari RK sakti waisen anju na hari bado naganda famni balai jado haifeta bado da mita kini haibagi matangom pakatna anju gi makut pairanga yam tappa khonjal amada hairakle tapna hayomi mita ni anju sulai jada mamitu paining nanga machinu tum thokladuna angaubi noi anayum duna TSC school ni nasana phazana normal dam talayu ka daroge nakna ki gan gi basina ranbir haikraba matong punsi basu yam tan na hawgalakduna haidia da bagi maong da hairakle ai punsiba from thangwaiban phamba yarba ma'am mi wang chawraba masama wunam nab law masakfam duna so takle saklon kaya ama puba miyoy yamani haiduna miyo sittaba sumali wangang daba matong duna yamna salimba malhalli adudagi wa mangangaklaga na koki berali ba mi sumali amok sa gyan tama sumali saklap tawa pisum ani duga kangliba koy kukag duga pura gunda mali hawjik matam sige nupi singna yam pamnagani nupi mayam dode punsiba daloy ning nakli punsiba ubada maya kathong na duna amugtada pulap hekta haidong nagi wow nupi sing na punsiba dagi mamit mana joy thuktana yengduna lay punsiba gi ming khwai duda Madam Kamla do sungaglap da surname di punsiba do sit na khumlakle surname ga leite da me famlang gyaraba mayam da walaw na nokle lain je su punsiba da di yeng dabi wakhal da khalle yamina khun badi mali aduga garamba makhalgi sagi jolli gi thorok minu khangde school dress phangba chumna se pai da mal is nabi mayam se na khatki basina asigi sakta asiga koi khukak siga ngaunanda nanga tawri aidi tu duga chaine ozado so punsiba na surname lite hairibado ngakpadi phawri adobu makha hangnodre okay pham mathanga mu hairo leshi madu phuk hawgala duna mem elise ma khoirakpa from ka kaithel lingjel no nok fet tawaduna mingsina marol ma phajariba khangde da aidi pung awe ngawre da lesemba nangyai ko aina pamba aina ngawana pa haragadi nangkhakni ko tanja duda anjuna lingjel gi makokta kaksin halai lingjel samamai du phalai thorakni kainanja section of namido sokani no magi khar yang haibani da anjui bema nangama yam yet he mina sona mut kala sagali kansida ish matam ni sida napi ni do wari shana da nokli asumna mayam intro tawringai bell satakre class mathang tawraga break matam oirakli
Nupi mayamdudi kandudagi hendokidri punsibada sumyengnanga amana amada nakongna chirol tongnari. Ahianba sumai girumdagi thorukduna punsibagi manakta changsilai. Tachawa law cantinda kinom charusi. Damba darambirga suyaruga pulap chalaga charusi. Renbir do ahianbada mamito fairap yenglanga. Angang class manabase tandorida. Karan babu kem khaluran. Hayang daydi mingoy na sa kalagi hekta. Tas law yare. Laysim ba sa punsiba doon sa laduna. Ohay, ganun machor sa law da na gunda. Punsiba do fuka hawkalak laduna. Okay Roger, jalasi. Ahum do mari-mari thorok pa hawrabani. Ado walay siyam ba do. Hay filay thawraga lain jadi yung nagahayrakli. Layja, kantinda at sa pachor sa law. Laysim magiwan do tambada punsiba suchap lepi aduga mamay do patlay thorak laga yam kang nahayrakli. Napa, patong maram kang daba ni pangawhon sa sila. As, itaw, nang tala mo tala. Anju galing jalga do punsiba diyang lai adu walay jadi yung lagti mamay do ruk tharaga duminali. Laysim do thawsada na amuk ka sa hayrakli. Lawmi, ganam chaw se. Lain jana kumdringay ning jal ng pad. Oh hay, lagjaragi, nang chala mo. Hay, Layja, magalak minaro ko. Asing hayram na galaysim baso, nung thokre. Punsiba thoki baduda, nabi mayam daso, punsibagi matungda inagi. Anju galing jalga so, punsiba na hayram bawando da, sawning bagi, machin anido, padring nganglatli. Anju na hanhing dahawra e. Sakta duga, magyam pawda na, mamay dudam tang thadi, kangadang ni ma. Is, koy kukak duga, yampakti. Maming di kariba punsiba kay naga. Sakta pudan duga matok na jana kidreda. Minga dot impamuy me. Lain jadu itap katab na hayrakli. As, noy ni si japang mane he. Ni nga mana gano, patawa ni. Ay ning hajasan, tawi jaga loire. Anju tu lain jagiling jam duda kangin ga illa do na. Chalo ada. Noy Hitler mayam do marag duda lay manati. Nanga layre se, world lama da layre bani kalo. Ado na wakalo yam chawto, kangabra. Lingjal do anju ki wado taraga ngakning laduna. Kuna Hitler na haisba. Anju su phat kumlake tawi lai jasyam pakhat na anju ki makut do jena paisin ki. Makha taraga no haimbago. Lingjal ga tinaraso lai jana yum da lairiba condition do anju na tana kanamta da haidukti. Ado gini lai jana anju ki makut do pairaga khamliba do. Anju do tumina lay lingjal di ngangak na ani do da yengni. Lai jaso Lingjal na lalalaw kitra pakhat pa na. Lingjal, gantil jang oras law. Ay chak lami. Ohay law. Lingjal do masana tingnaba mandilay kre. Ani do gimataw do da ado bumakata rodre. Makoy humdo kentin dalakli. Asom na rin siso masang mataw pajabi nupiyo iba na nupa makay do na kuitan tanari. Nupa na tanari matay Nancy di am chok tukjari. Nancy gi mamanabi yung mana. Nancy. Saksan bida nupa posta ba ma'am, ngasay tiyang kiba doon ang uhawbra. Ay di may nupa komando ka, masag do ka pungaw-ngaw re di. Nancy do yampong nga kumlai. Kunano nang haisibo, kunsibaro. Nancy gawa do tabada nakanakanda mamisami taraga layramba mamanabi mayam do grong hopchilag do na Nancy da wahang bahurakli. Nancy ga karalo ng tinaba linanahan haurakli. Ngasay nupa do punsiba kawi hayro Nancy. Amana so mo punsiba kawi ba? Wow! Nancy sunak fit tawraga paukong napirakli. Punsiba kawi ni. Manipur daw kway deke sel pay ba school selling kat pada 50% share putok le ba papanan do da. May majano ba? Noy nangaw na rido. Nancy na yung kang masabay wani kay sunak na tinabanate nando na Nancy bu masak pawag kang namloy. Nancy gawa do taba da nupi mayam do. Wah! Nairi kayo no? Nancy sumakanga tasilagli. Nahiba ni. Pesa pay bagi hawnabi tawtorok po da ipagtabak pa ni. Yam na kalaki ni. Linana ay nakalini. Boss ki maong dalay hay sidi pesa pay mamajama soy bay ni ne. Mama nabi mana mo. As. Mana nga sekari de kum tarok po do ay mitas umura lay reyadri da. Ama na mo. May crush pun si ba? Ama na mo. Bishong kusuk to gahoy ma. Mindi long ken ban hay na dro ay du up na baduri. Masak to pura gunda man dro. Hawjikane nupa ganda masama pamdre ko di.
khara sathiba gunda manba punsiba ko moina pami. Mayam ngangnaribadu Linana marak phat thalakle. Noyam ngangnabiranu ko amta subhang loidawda. Nancy budi phangkiwi ai, moi family ga so khangnabanina. Lina ge wadu tabada Nancy do yam kangna hairakle. Soindrabani, pisa bai bai khoi gadi ichana chanabani. Mama nabi mana phangi ke tawrakle. As Nancy hok kaloi kai he. Nancy do nok fit ka tawaduna. Wari selo shila selina. Kentin chalwar selaw. Nancy ka Lina ga so kentin lom dalangli. Asom kentin dana kamdauri. Ranbir, Leshiamba, Ahenba, Makoy Homde, Ajapodo, Munamuna Jari. Kentin manung do so pungchay jayri. Makoy na tawning batawada kentin mapudo na saur bangambagi banggal leite. School sibiling kalimba mapuani dogi majangag Thoibi na. Punsibadi Ajapo Jari do yaurudre, dongal na jirmada pamlaga, secret machayima makut karaktura joblaga, jing do na lady. Napi hom do so mari changlagli. Kantin do tawram liba maong do bada anjo do khangsaw sawning luramali akan ba khonjal amada lawrakli. Kantin sibu mapulay traba angaw mayam sina chari se amta thingmi traba. Achaba chora manapa hom do so job leblaga khonjal dugi maikay ding lagli. Punsiba sa tungon thoraklaga thawsandana phamlamba do lay thoklaga yinglagli. Nakana lep liba napi ani do gi sakfam do di yamna sawagi sakfam ni. Aduga mayay thanglibi nupi dumadi yam kina mamay duluk tharaga laybadu ubada punsibadu machina tablab sole. Masaksiga gyan tabiga sadan. Berpapjang silangga mamay sidhek thajinbo. Janappi sidhe. Ahen badi nupi singdo ubada madung sat on thoraklaga ikayba khangjari Ranbir hawsandana anjoda nokfit tawnaga yinglagli. Lising basu ikari bahay do ramali nukmi parang bespondo tamna makana tamlanga. Noi ataba jawa jang leiro. Yani jango. Ayang angkau thoga jari sisan doangge. Lingjol dilay siyemboy rambado da asang bodo hantar kre mamay gado patkanon taranga irang amaga loyna na hayrakli. Yani ko na jargi. Anjo laija jala silaw. Lingjol hariba wado dabada karasak takatpi min henjin bayadaba anjodi angam tanarakli. Kaya jatuin na isa. Chaloy. Moy kibe ko rin chat ka draw. Oy, isin bahay bro kayo no. Sasasing dola. Dal takim na halani. Lasya manak kumdringay Ranbir na fat kumlakli. Sabas. Yay. Nangay ni yay sini. Bahay isin ba. Nuwag ngang makaido yam tuno ka uro chalo. Punsibadi wangang di mayam do nangang narimbado unna daraga churutu jing do na maikyu do pupu kamsilakli nupi ahom do yung naba. Churun manam do dalay jado hainadana makut do na manaton do haifit melaga. Makut na mana anjogi makut do patpay na do na. Anjo, ko na jarasi. Manam say ay sofun gitawri. Anjo do lay jogi makut do kanggan kanthokla do na. Ngay ko nga masok. Moy na nga mo bro. Paisa pai da usitaba yabraba mawam law dai sani namgi namsan ngaktung khang line jadu song su song di adudi ai class changkrage nile hawro ko asi hairaga line jaso mamai do palai thoklaga jet ke tawbani adu thongjenda Nancy changlako badoda laija makhat na mamai do yam thona lai thorakli ponsiba su churutu thakpa lore do na makana phatlang thai aduga phuk hawgalaga magi hawnambi makhongna suro ni thakli Danjaduda kanghaudana nupi ma punsibagi mangduda kangtutuge tawrokpani. Adobo punsiba na phatngagi nupidugi force do na kanman kibanara natraga punsiba na nupidugi masakdo ubada kari ihol phawrakpagino masado control ngamhaudre. Anido pulap opsilaga tuminne. Punsiba na makha thangi adoga nupidu na mathak thangi. Kari khanbana nupa maso nupidu bu konsilaga thammi pak thadokti. Aduba nupido na oina masari thaktakat na yamki na hayrakli. Sorry. Am tawagat ki. Koy do na laibag to yuri.